Comunidade Balong utiliza fatem halte ou de halo negócio. Halte makanesan fatin ida nebe ba fasazeru sira hodi hei microlete mai beda daune comunidade Balong utiliza fali fatin ne hodi halo negócio. Tur vendedor sira utiliza fatin ne hodi halo negócio tamba fatin refere mamo mai be sira pronto sai se banhira estado for ordem hodi husik fatin ne. Fatin biasanya laba semua ini kan mamuk kalian memang terus tambah ini kan program fazirnya kamu emang lain lagi fitur dia transport ni mah beda memang apa kita tani kamu kan do start kan do yang lebih dia emang fazir baru lama curene masih semua emang barang mah ini dalam ini sekarang bermain kembali kan. Kung emang malah turis, memang kung amin mas be, patin kung pangan lagi atau berarti apa beda. Ya nih mas kung start baru dia label ya atau kung amin macam. Além de comunidade Balong husu governo atau construir tang halte e a capital dele, nune público bele utiliza hodi hei microlete. Se ana querem se bele aumenta atu nune para ema estudante dilium estudante sira barak mantriang babemo karek tempuran lai sira raskat balu hamreik bokon detona tamba demo mo santriang anto susar siratu hamahwani fatine me mahon tau jane karek governo kriana condição nansane resi adia di cliptam paratne bele facilita be estudante siran be maka hem bemo. Antes ne governo halo ona halte e capital dele hamutu kualo mai beda daune balu la utiliza no balu condição la dia kona. Zé Mendes Abrão Amaral Jemen.